Turib qaytdi o'g'ilcham, turib qaytish kecha vaqt. Murdiyondan keldingiz? Bali Murdiyondan keldi, Ulusol. Sog' bo'lsangiz bo'lar. Hamisha siz Hayitiniz muborak bo'lsin. Do'stlarim, joyingiz sog' bo'lsin. Xizmat va zahmat mekashan. Xizmat va zahmat mekashan, qadaqal mardum rohat tez aydamangiz. Mana tez aydamasa bo'lmayapti, jon. وطندارای عزیز، نام خدا در شب‌های عید سعید فطر که ما قرار داریم، آقچه ما یک چهره دیگری را بر خود می‌گیرد. تجمعات مردم از یک سو و سوی هم قرار است که مردم لحظه شماری میکنه که آیا بر فردا عید میشه و یا هم خیر. شاید تا ساعت‌های بعد ستر محکمه افغانستان اعلام خواهد کرد که آیا فردا عید هست و یا هم پس فردا. اگر عید باشه و عید نباشه هم بر مردم عید هست. در کنار یکی از جزفروشا قرار دارم، از کاروبارشان بپرسیم و تا چه اندازه رضایت دارن. من مطمئن هستم که در شب‌های عادی اگر 50 گلاس سودا بکنم، این شب‌ها شاید بس چیم یک طرف، این شب‌ها شاید ایامار با 500 گلاس شاید برسه. میخوام امروزشان کوتاه صحبت بکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام. آقام سلام هستید؟ Dayamin canım zorme. Orqatır mən Türkmen dilində çaptırıb qoyurursuz. Xoş. Adınız nə və kim oluyorsunuz? Abdüllatif. Abdüllatif ağamız. Neçə vaxtdan bəri bu yerdə mana şu iş bilan məşğulsuz? Şu arada takriben 5 yıldan beri var. 5 ildən bəri. 5 ildən bəri qam bilan və qam keylə bilan işiniz. Hava ikisi bilan bari. İkisi bilan. Şu keylə bilan işi məsruf olan adamlar semiz görünüyor diyor. Mana özünüzdə bizdə nəticəsini görə batıyız. Ya asıl o öz takımdan o. Takımdan dəlli ki, bundan köp içi yandınız özü. Ya müşkil yok ve kaysazdım. Ağam əysəniz ki, karobarlar qaysı bir halatda mana şu axşam qarar ki şayad ertə hayit bolsa, inşallah işlərinizə təsir etdimi? Ya işler köp yaxşı elhamdülillah şükür. Hava. Garipçilik oluyormu? Öyle şükür elhamdülillah. Akşam 1000 qanaatınız barmı? Ya ol Xudoning rizqidan ha. Xudoki rizqat yer. Taban ki ish bunyan bir holatda bo'lsa 1000 dan yuqoriroq tavaqqu bo'lyapti. Ya müşkil yok da vazifa köp yaxshi elhamdülillah. Gilasi necha? Gilasi 20, 50, 100 her rakam badiga farmasha. Puldarlar 100 içer, mutawassitlar 50, bizler yani garip 20 afg'oni durust? Ava bale. Teşekkür. Vaqtingiz ko'p olmayan. Do'stlar, ta dam akhir barnoma ham با ما باشید. سر میزنیم در داخل شهر آقچه زیبای خود با وطندارای خود صحبت‌های شیرین داشته باشیم. وطندارای عزیز، اگر من شب روز هم بگردم، از طرف روز این جنب جوش در شهر آقچه خود پیدا کردن نمیتونیم. کوتاه‌تر صحبت میکنیم. نام خدا، از گل صبح برنامه را آغاز کردیم تا این دم جریان داره. چارچ بتریم هم اختار میتاد. همراه یکی از پهلوانان صحبت میکنیم که از مردیان است. سلام علیکم. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsangiz jonim. Katta rahmat. O'zingiz sog'misiz? Salomat bo'ling, orom. Baxayr bormisiz? Baxayr bo'ling. Hayitlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling, sizga ham muborak bo'lsin. Nomi xudo cho'choqlarni ham olib kelibsiz. Avlod bilan turib qaytdi o'g'ilcham, turib qaytish kecha vaqt. Murdiyondan keldingiz? Bali Murdiyondan keldi, Ulusol Murdiyon qariyalamlikdan keldi. Omadali olib yotirmi? Bali. Kambudda takmil bo'ladimi? Inshaalloh hamma alamlikda nima gaplari bor? Alamlikka ham inshaalloh chiroqli degan. Chiroqli. Alamlikka ham hayit yetib kelibdi. Bali, hayit yetib kelgan alamlikka ham. Inshaalloh erta hayit bo'ladimi? Inshaalloh baxar erta keling, baxar da'vat alamlikka inshaalloh. Ha, baxar. Menga bering qo'lingizni. Do'stlar, aytayotgan gapingiz bormi? Aytilgan do'stlar, qayerga bo'lsa sesindish hammasi salom aytaman. Mana, salomat. Islom aka ham paziro boshin. Assalomu alaykum. Beyik Tangri'nin adı bilen Muhammed Mustafa'nın adı bilen Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Size ve hürmetli görgüçü doğanlarımıza. Adınız? İnayetullah. Türk oğlu bo'lgan. Türk oğlu. Bəli. Nereden bo'lyapsiz? Ulusvali Aqchadan. Ulusvali Aqchadan qariyaga? Qishloqimiz Mangajin Aq Maydan Islom. Aq Maydan Islom. Aqchada men Ulusvali Mangajiga marbatal. Va shal marbuta Ulusvali Mangaj. Akşam geldingizmi? Shu yerda bordingiz? Ya uyimiz sherdi bilan Aqchada o'tiryapsiz. Aqchada o'tiryapsiz. Hayit uchun omadalik oldingizmi? Va omadalik oldim, shu bilan vaqtingizni ko'p olmagan. Xo'sh. Sog' bo'lsangiz bo'lar. Hamisha siz hayitiniz muborak bo'lsin. Do'stlar, faramosh hamma video ko'rganlar hammasi muborak bo'lsin. دوستا راه را مسدود نمی‌سازیم. ما را فراموش نکنید. دوستای بینو حیات عزیز، امشب برنامه را بدون سانسور ما نشر میکنیم. همه شب‌ها هم بدون سانسور بود، لیکن امشب
کوتاه صحبت میگیریم که حداقل دل یک تعداد وطندارای ما نمانه. یک قاره صاحب است گفتن که باید همراه ما صحبت بکنیم. بیا السلام علیکم. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. قاره صاحب سلام. Sağ şükür elhamdülillah. Hiç teşviye oturmak Türkmen dilinde çaptır buralar söz inşallah. Hoş bulduk. Qari sahib özünüz bir bar ma'rifat etseniz. Ben özüm Adınız nemi? adım Abdurrasul böyle. Qara Abdurrasul. Nereden buluyorsunuz? Ulusvalli Fayzabad Qarayon Fekal. Oturuyan cayınız nerede? Oturuyan cayımız Feylan Akça'da. Akça'da. Bana hayit geldi diyar. Erta şayet hayit bolsa şehri görüyoruz ki namı xuda kamilan mutafavut. Nemi amadelikleri aldınız? Amadelik al koyduğu zayıf. Kala bir yere aldınız mı? 2 sene oldu. Kala 2 sene oldu. Vay maşallah. Şu bilen cevalları bir yere takat etmiyor. 2 ya 3 kılıp alıyorlar. Şu bilen cevallar şu rakım oldu. Neyim çünkü iktisadımız ondan göre mutafavutrak olup var. İktisad bir yukarı git var ya maşallah. Maşallah. Toy ettiniz mi yok? Toy ayında çıktı batıyorsun. Ayında. Vay namı xuda. Ayanda toy etseniz bir ferhangi başkadan var. Şu avval hayitinde diğer takriben 20 bin Afganı mesraf oluyor. Şunu meddi nazar aldınız mı? Sonra meddi nazar al koyduk. Teşekkür sağ olasınız. Sağ olun. Bana verin elinize. Dosta paramoşuna kadar. بی نهایت عزیز شبای عید سعید فطر هست. در این شبها ما فقط سر میزنیم و چیزایی که در آقچه وجود داره اینا به تصویر میکشیم. در کنار یکی از مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان قرار داریم. اینجا دروازه شفاخانه 50 بستر ولسوالی آقچه ولایت جوزجان هست. نام خدا خوب در ترتیب برابر هست. در شبای عید بیدار هستند تا چند روزه تونستن که دقیق سهولت بر مردم ایجاد بکنن. میخوایم مفصل همراهشان صحبت هایی داشته باشیم و شاید یک نکته دیگه بوده باشد چی بگویم براتون نوبتکی بوده باشه برای اینا نباشد از سر شب استاد شدن تا آدم صبح چقدر مشکلات ایجاد میکنه. بیاین یک از درد دلشان بشنویم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خسته نباشین با این کارهای مقدس. زنده باشین بخیر باشین. اسمتان؟ عبیده. عبیده. بله. چند سال میشه که حداقل در برابر شفاخانه 50 بستر آقچه جوزجان شما مسئول هستین؟ یک ماه میشه. یک ماه میشه. بله. یعنی تازه اومدین؟ تازه اومدیم اینجا. اصلا از آقچه است یا از کدام جای دیگه؟ از آقچه است. مولسود آقچه است. قریه کوهستانات است. قریه کوهستانات. تورلی، سیاکمر، تورلی است. بله. چطور از کارهای که در برابر مردم شما انجام میتین در قسمت تامین امنیت و در قسمت ترتیب و تنظیم؟ الحمدلله بسیار خوب هستن. الحمدلله. تنظیم و ترتیب کل چیز مجهز است ان شاء الله. این نام خدا. کلاهتان هم خوب متاساس نمود میتوارتان. بله. از یک سو درشی و از سوی دیگه هم کلاه دیگه خدمتی که بر مردم هم انجام میتین. الحمدلله خدمت ما فوق العاده برای مردم. این شبای عید سعید فطر هست. چقدر برنامه‌ریزی دارین که حداقل بر مردم سهولت ایجاد شود؟ بله. چک پاین است و گازما است و کل چیز الحمدلله مجهز هستند. مجاهدین صاحب است و خدمت و زحمت میکشن. خدمت و زحمت میکشن که حداقل مردم راحت نفس بکشن. درست؟ راحت نفس بکشن. تا چند بجه شب دمی جمعی باشین شما؟ تا 9 10 بجه هستین. تا 9 10 بجه. بله. زنده و سلامت باشین. ما در کنار یکی از فالوورای یوتیوب چنل جوزجان تیوی قرار دارم. شبای عید سعید فطر هست. گفتن که از ما گله کردن که کتما صحبت نمیکنین. میخوایم امروزشان صحبت بکنم چه کاروبار میکنن بابت آمدن عید سعید فطر، چقدر این مردم آمادگی گرفتن. اول خودشان یک بار معرفی میکنن. سلام علیکم. السلام علیکم و علیکم السلام. yaxshimi بخیرم دیم. الحمدلله. özünüz sağmısınız yaxshi? Xudoga shukr alhamdulillah. Xudoga shukr alhamdulillah. Gelin hiç müşkili yok. Eğer erta hayit bolsun ya bolmasın şunda da meytan hayitiniz mübarek bolsun. Sizin ham aytmoqchi bo'lsin, hamçinin hamma musulmonlarga aytmoqchi mübarek bo'lsin. Xo'sh. Adınız ve kim bo'lyapsınız? Muhammed İsmail Dost, Ulusvali Yaxshidan Qariya Surxdan. Qariya Surxdan.
Surq deb nima uchun aytilgan shuni? Surq yana ki bir muhabbat. At bo'lib qalandan, durust? Qalamali ya. Surq deb farsında qizil ayt yer. Qizil ayt deb ya. Nima? Aysangiz ağam, nima ishlar bilan masruf? Bu akşam görüyorsanız nima Xudoyjon bu jo'shunami? Men ishlarim men do'kondarlik do'konim bosh yerda. Havo, ana xoraga bu do'konim bosh yerdan meva chiqardan zasatdan berdim mana. Meva xush satyapsiz. Meva xushlar ya. Haydi. Mana shu hayting nima shu hayit bayramda meva xushkung bozori qaysi bir holatda ekan? Alhamdulillah ko'p bir yaxshi bozor bor nam Xudoy. Ham arzonchilik ham havo, masalan, foydan kamroq oldim. Merdimdan furush ko'proq bo'ldi nam Xudoy. Merdimdan iqtisodi avvaldan zaifroq deb aytdilar, ammo iqtisodni merdim zot aldilar-da. Yaxshi. Ana havo, inshaalloh mesela 1 kilo olsa, yarim kilo maqsad aldilar. Havo bir. Almana qalan yo'q. Almana qalan yo'q, Xudoy shukr. Ma'lum qalan yo'q, mana Xudoy shukr. Bir mavzu boshqani aytib o'tsam, aysa mardum aqcha, tushungan bir mardumki, bor bo'lsa da moliyar, yo'q bo'lsa da qarz qilib olyapti o'zi. Qarz qilib moliya bali ya, bali. Shu meva arzon timi qimmat. Meva alhamdulillah arzon bil. Bir qarzon bali ya, bali bir qarzon. Mardumin iqtisodi o'tgan yil qalanda tag'yirot kelinmi kerak yo'q. Tag'yirot beli keldi, sepsel. Ondan men aradan Xudo yaxshi bo'ldi, bir ximerin nima ranglari bir taze bo'lanta. Ondan ol bir xushsalik bo'ldi, yana bir rangli uchun nimadan endi yaxshi bo'lsa bir yaxshi bo'ldi ranglilari. Shu sizlaring qariyalaringiz surq holatida yana mardumin chehrasam surq bo'landir o'zi. Bali ya. Ağam aytilgan gapingiz bo'lsa bizning kameramiz xizmatimizda. Qarshiydan sog'latdan xush keldingiz. Teşekkürler. Bazen yine tebrik bilen Eid mübareklerinize inşallah. Sağ olun. Bir dünya minnettar. من با چندین میوه فروشی که صحبت کردم اونا گفتن که این سال میوه ارزان هست. و رفته رفته ارزان بودن از میوه زمینه ایره بر مردم مساعد میسازن که تا بخرن. ان شاء الله تا دم اخیر برنامه هم با ما باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبستین بخیر. شما خوب هستین؟ تشکر سلام آقا. اسم مبارکتون؟ نقیب هستم از ولسوالی آقچه. چطور از کاروبار امشب؟ شکر الحمدلله ماشاءالله خیلی خوب است از روزهای گذشته خیلی متفاوت‌تر است. طبعا متفاوت‌تر میشه. این جمعیت شما یک بار ماشاءالله ماشاءالله خیلی جمع جوش هست ولسوالی آقچه. گوش کنین. جوراب هر کس میخره؟ بله. دیگه زیرپیرانه هر کس میخرد. اگر یک تا بخره مینمید تقریبا اگر 100 برابر از این میبود نمیرسید. نمیرسید. ماشاءالله خیلی سر سودای آخشام خیلی خوب است. لیکن یک چیز دیگه را براتون بگویم، دیگه خرچی مردم اضافه نکنین، بیشتر چی نگیرین. نه انشالله ما با تخفیف داریم. در افغانی در کدامش 15 افغان تخفیف داریم. تشکر، سلامت باشید. دوستا فراموش نکنین. برادر ما خواستن گفتن که از ما یک عکس بگیر. ما یک عکس جانانه‌ای براشون میگیریم که حداقل تا که زنده هست فراموش نشه. آقا سلام علیکم. سلام. بخیر برمی؟ شکر. نام خدا کاکله هم قنار بر اساس شکلinde qo'shyapsiz. Burchada. Sizning adingiz nima? Abdulhakim. Kim? Abdulhakim. Bizning otamizning adi ham Abdulhakim. Yaxshi. Qayerdan bo'lyapsiz? Uluslarxon aqa Qayra O'gam. Qariya O'gam. O'tirgan joyingiz ham shu joyda? Ava. Nimada keldingiz Aqchaga bozorga bugun? Mototsiklda. Motosikl tez haydamang edim. Mana tez haydamasa bo'lmayapti, bilan javonim vaqti. Voy. Necha yashadingiz? 24. 24. Ayni juvonlig'ing jo'shqin urgan vaqti mana shu. Siz bilan 25 vaqt 25 ming deyapman millat. Shu yana 24 bilan. Ag'am shu bir nuqtani boshdan ham aytib o'tsangiz. Hayit keldi. Omadalik oldingizmi yo'qmi? Aldım. Kala aldingizmi? But aldingizmi? Kala aldık, şepli aldık, alaca aldık. Hamıdan aldık. Mükemmel. Kambut qalan yo'q. Yo'q. Kambut qalan bo'lsa ayting, bizlar takmin etib qaytaramiz. Xana var. Nima, to'y etdingizmi yo'q? Yo'q. Bo'lmadi. Namzat dedi. Namzat. Ha. Ba'zan yaxshi. Aytdan so'ng to'yingiz. To'yingizdan xabar bering, bizlar ham boramiz. Inshaalloh. دوستان فراموش نکنین. انشالله یک عکس این برادر خود هم بگیریم و بعداً میریم با وطندارای دیگه خود. زنده سلام. آقا سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت بخیر بانه. الحمدلله. o'zingiz sog'mi? Alhamdulillah shukr. Yodab qo'ymang, motorsikli yugur, bu aqalinlar yugur. Yo'q, inshaallah yodar el degan yo'q, mana kecha kunduz urib yotdingizlar. Necha vaqtdan beri kechasini ishlayapsiniz? Inshaallah kechasini 10 kecha bo'landir, 10 kecha, 12 kecha bo'landir. Shundan beri kecha yatamiz yo'qda, saharlikgacha ishlaymiz. Saharlikdan so'ng bir tayimiz yatıyoruz, bir tayimiz yangi saharlikgacha ishlaymiz. Voy, nom xudo. Mana tijorat bu yerda bor ekan. Bala, tijorat bu yerda bor. Aytsangiz ki
Mərdim qalın köp yükdürüyormi ya? Mana bir motosiklet, motor köp yükdürüyor. Şu haydın üstünde kalam köp yuduryor merdim üyüne yazılacak halları. Ondan sonra motosikletler hem kim taze çekol yuduruyor motosikletlerini yuduruyor da. Yani köyne zatlarını taze etip veriyor. Köyne zatlarını taze etip veriyor sana şurada. Yani bu yıl işler yaxşı ettim hava ile kalanda? Elhamdülillah şükür hem işler yaxşı şükür. Şu yıl has yaxşı şükür. Neçe kalın yügendiniz eğer tahminen muzatla isteniyor? Takriben demen şu roza girenden beri 200 tahta 300 tahta kalıyorsunuz inşallah. Kalın bas alıyorsunuz ya mitir bas mı? Mitir bas. Mitirine ne alıyorsunuz? Mitirine 25 rupiya 30 rupiya alıyoruz. Arzan. Kıymetten değil. Kıymet puruşta hepler arzan puruşa. Kıymet puruşta arzan puruş. Motorsikletlerden ne alıyorsunuz? Motorsikletlerden 50 rupiya alıyoruz. 50 kapman. Bəli. İnan kadar. İşinizde ustunluklar arzu edip kalıyoruz. Eğer aytilen yaptığınız ise kameramız kıymetinizden. Yo inşallah teşekkürler ediyorum. Minnettar.